ngasi phongkhiba tuan Manipuri sifong amasum thokhiba thawdo wathoksingdagi maru oibe I pausing khongasaraga Manipur top channel gi maikedi myamna thamjagi ahanbada social media dagi lokhochaba paungtang hana myamna thamjagi ngarang ehing nungyai pung baro makhai tabada Thawbal district ki Wangjing Y.K College manakta thokhiba accident na miyoi ani soktuna Janimsta Middleland ambulance service ta pukhat khre haiba pauma social media singda thaganaragli du myam accident thokhribisigi sakta mama video sigi thumbnail de myam hapsaramge poina atopa paw khara namo sekmai kaithel da pokhai khre nupa ma siramle ngasi ayuk pung mangaram tabada sekmai police station gi manung chanba sekmai yariban laikai da naunu sagatpa market set ta sakangda basingna IED bomb ama pokhayan khre amarom dana ngasi ayuk angan mada khabai soigi khong amada nupa ma sina leramne hari sakang daba singna sekmai gi naunu sagatpa market set ta IED bomb pokhai baduda mi asu apandi yaukidi market set adugi mathak kupliba jingagi saruk khara amang ata thoki bomb pokhai bigi paw phangbaga sekmai gi police ki kangbu ama laktu yingsin ki mipham mipundi yaukidi kanana kari maram gi bomb adu pokhai halambano haiba khangmangamdre police na case ma lokhole hari amaromda ngasi ayuk pung manga makhairom tabada hingang police station gi manung chanba khabi soigi tare suba Manipur Rifles Battalion gi gate haijen pham manakta cn ba khong amada nupa ma sina leramle asi baksang do ayuk walking chatpa miyoi singna thengna rakhibani sina leramle ba miyoi do khomido ipum mapan gi MD apik sahi kuntrani forensic science ki kangbu yauna hingang police na asi baksang do laukhatlaga Janim smoke ta thamkhre haidi makha tarak poina matam kaktana economic blockade satharagani haina lakthukiba asiga mari lainana matam kaktaba singi mapham singda economic blockade chathaba Houkhre haina su thajaniya oiba mapham digi phangwa pawmana makha tan supalli koki student organization KSO more broki thaumi singna economic blockade asibu mapung fana sagatuna Imphal more lambi gi kondung lairembi mapa da leiba Sikkim village ta sathaba Houkhre haidi atopa paw khara namo Konat sangma numit nini gi khongsatanga si Imphal thungragani Khetrigau da ahan boina NPP gi election campaign hawdolagani National People Party NPP gi national president amasum Meghalaya gi minister Konat sangma numit nini gi khongsata hayeng Imphal laklagani Khetrigau kendra da lakaduriba taragani thoi suba Manipur legislative assembly election da NPP gi mirep oinana ba sem sariba NPP Manipur General Secretary Organization Sheikh Nurul Hassan gi Khetrigau Mayai Lekai da leiba Athletic Brothers Association Aba Ground ahan boina election campaign hawdolagani amasum Aba Ground da numijung bapung amatabada pangthokadoribi election campaign aduda Konat sangma chief guest NPP Manipur gi president amasum Tadubi Assembly constituency gi MLA N Kaisina President oina saruk yagani lonena National Vice President Y Joy Kumar Wangkhre AC gi intending candidate Khuraizam Loken National Secretary Organization Thomas Sangma Khetrigau Assembly constituency gi intending candidate Sheikh Nurul Hassan NPYF Manipur State President L Zayanan Yai School AC gi intending candidate Huidrom Bikram NPYF National President Y Ratika NPP Manipur gi working president L Jayant Kumar Singba miyoi kyana guest of honor oina saruk yagani haina pausna supungdorakli atopa paw manamo BJP de sanglakpa khudimak ticket phangani haiba leite BJP ticket kaithil yonbasu leite somorje BJP de sanglakpa khudimak ticket phangani haiba leite Manipur da India da amadi malem gi kaithil su ticket yonde haina Langthawal kendra gi BJP gi intending candidate oiriba BJP Manipur Pradesh ki secretary oiriba P Somorjina phungdorakli BJP Langthawal mandal gi polling board 40 gi oiba mipham ama LCYCCI gi hol pangthokibada wapam asi phungdokibani maana makha taradun hai Langthawal kendra gi sitting MLA amadi maki worker singna P Somorjit bot leblaroi lupa crore khara piraga yanaba leire haina lana sandokli bisi myamna thajabigano ma kuma lusing ba mara yumpham yautu wapam ama sandorakpa sima angakpa pui asigumba apikpa rajniti tawbusi yamna leibak thibani magna BJP ticket leiraga bot lepkani hairiba wapam sisu yamna nokningba mani BJP da sanglaklaga hekta ticket phangani haiba leite kaithel amata da su BJP gi ticket yonba leite haina pausna makhatana su phungdorakli
अतोप पाव मनमु नंबुल तुरेल गी हौरकफम खंगदब मणिपुर गी नहारोल कया गंगा गी हौरकफम दि खंगली वांगखेमसा सेमजाय पुवारी सिंगबु निंगसिंग हनबगी दमक थमलिबा पुया मै थाब कर्म मफम न थोकी हाइबने सिंगबु मणिपुर गी पुवारी खंगदबना हेले हौजुक नंबुल तुरेल गी हौरकफम खंगदब लमदमसिगी नहाकियाना गंगा गी हौरकफम दि मरिक सुमना खंगलमी हाइना ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजुगी प्रेसिडेंट वांगखेमसा सेमजायना फोंदोरकली अतोप पाव खरनमो ओडिशा की चीफ मिनिस्टर था निपान मखा ताना लेमना सिंग पिबिनब प्राइम मिनिस्टर दा हाइजखरे ओडिशा की चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक प्राइम मिनिस्टर दा सेरोल अमा इदुना कोविड-19 की लाइसत मायोकनदुना खुदोंग चादरब लेबा सिगी मियामना पीरिब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY की सिंग असि था निपान मखा ताना पिबियु हाइना फोंदोखरे लेमना येंथोकलिबा सिंग असि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा रेशन कार्ड पायरबा बेनिफिशियरी सिंगदा फंगलिबने चीफ मिनिस्टर असिना ngarang सेरोल अमा इदुना प्राइम मिनिस्टर थाकिबदुदा नपसागी बेनिफिशियरी सिंगदा प्राइम मिनिस्टर PMGKAY की सिंग लेमना फंगनबिरिबा अदुगिदमक थागतप फोंदोखि सयेसिगी मे थादगी सलिब नवेंबर फावा PMGKAY की सिंग बेनिफिशियरी सिंगदा फंगलिबने हाइनसु पाउसनसु पल्ली अमरोमदना पाकिस्तान सई तरागा मथोगी नुपा मसा अमर रेप सथदुना हातोपिख्रे पाकिस्तान की सिंदा प्रोविंस मसागी सई तरागा मथोई खक्त गायरिब हिंदू कम्युनिटी की नुपा मसा अमा सेक्सुअल एसोल्ट चथरबा मतुंगना तामथिना हातोपिख्रे हाइना मीडिया की रिपोर्ट अमना फोंदोरकली नुपा मसा अदु होकिब इराय नुमितगी थीब खंगदना लेरखिबने माके असिबा हक्सांग अदु खरंग सिंदा प्रोविंस मनुंगसना लेबा खैरपुर एरिया की बाबरलोय सहार लेबा मी लेनद्रब युम अमदगी मरी मता सिंगना फंखिबने हाइरि अंगांग अदुगी मरी मता थोकपा राजकुमार कौबा मियोय अमन फोंदोरकपगी मतुंगिना लेखिद्रब अंगांग अदुगी इमुंग मनुंगी मियोयसिंग गुरुनान की मपोक नुमित की थौरम पांगथोकपदा सरुक याखिबने अंगांग अदु मतौ करमना मांगखिबनो हाइबगी मतांगदा इमुंग मनुंगी मियोयसिंगना खंगबा ngamkhide नुपा मसादा होकिब थांग नुमितकी नुमिदांग पुंग 12 रोम ताबदा मी लेनद्रब युम अदुदगी असिबाक्सांग ओइना फंखिबने हाइरि लुशिलकपोइना तोपातेन मपाव खरना ललहौबसिंगा कापनाबदा फिलीपींस पुलिस ऑफिसर अनि सीखरे अमसु मरी सोखरे फिलीपींस की मयाई थांग सरुकता ललहौबसिंगा कापनाबदा पुलिस ऑफिसर अनि सीखरे अमसु अतै मरी सोखरे हाइना फिलीपीन नेशनल पुलिस PNP ना नुमाइजु नुमिता फोंदोखरे PNP ना हाइकी अवांग थांगबा समर प्रोविंस ता लेबा गामे कौबा टाउन अमदा न्यू पीपल्स आर्मी NPA की मसिंग खांगदबा ललहौबा मयामगा थांग नुमिता कापनाबदा पुलिस ऑफिसर सिंग अदु इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस अमना पानखि PNP ना हाइकी ऑफिसर सिंग अदु ललहौबा सिंग टेररिस्ट सिंग अमसुंग ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप सिंगा लंथेंगनबा यामना अखनबा स्ट्राइक फोर्स अमा ओइना सेमखिबा अखनबा यूनिट स्पेशल एक्शन फोर्स SAF की मेंबर सिंगने ललहौबा सिंगी माइकैदगी सीबा नत्रगना सोकपगी पाव अमता लेते इंग्लिसिंग अमगा समपन हुमफुगा मपनदगी NPA लान हौबसिंगना गवर्नमेंट का लान सोकनदुना लाकली मखोइना मखोइगी अटैक अयाम्बा खुंगंगी मफमसिंगना सथै अमसुम मसीदा मिलिटरी के खुद थोकनै फिलीपींस प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुताना इंग्लिसिंगनिगा तरागा तरुकता शक्ति पाइख्रबा मतुंग सही लिसांगसिना लैरकलबा लान हौबगी इरांग लुसिननबु वरी सानबा हौखि अदुबु वरी सानबदु कानबा फंखिदे NPA की मेन पावर हौजिक चौराकना लिसिंग अहुम लै इंग्लिसिंग अमगा समपन मार्फुगी सही सिंगदा मपांगल यामना कनगिबा मतम अदुदगी हंथरे हाइना पाउसना मखातानसु फोंदोरकली तेंतकपा पावमना पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रोविंस ता कोल माइनर अहुम सखंगदबसिंगना नोंमैना कापतुना हालमले पाकिस्तान की इरांग कनबा बलूचिस्तान प्रोविंस की मनुंग हंजिनबा कोल माइन अमगी मनाक्ता कोल माइनर अहुम नुमाइजु नुमिता सखंगदबसिंगना नोंमैना कापतुना हालमले हाइना गवर्नमेंट ऑफिशियल अमना फोंदोखरे हाइनसु पाउसना मखाताना पल्लिदुगा हौजिकोइनदि पाउस मतांग असे लुसिनजरगे अमसुम पाथोक्सगी बिदा सोइखिबा लानखिबा किया याउस म्यामना ngafiगने अमसुम मतम की मरुइबा इ पाउसिंग लेपतना अपडेट पिजरके हाइनसु चैनल असिगी मेकेदिगी म्यामना थमजरी एंड थैंक यू